So nasa dire sa kuha nila dash center point utam. Simulang presyo sa dash 169. Murag Purmas Inbi. Nasa sila dash pila 159 tanan. $149 nasa 149 dash nasa sila kapa walang kapa. So random lang ta ilang kapa 189 kani price 239. Pwede na sa may made in China. China kapa high cut $199 lang. Nasa kulay puti. Perting gaana $199. Na slide duha ka book $299. Kapa $199. Ila $199 gihapon. Asa sa leader $199 gihapon. 229. Asa sila price 239. Goodness me, why? Pare-pareho rin silang pan gaano 239 no. Nice kay glapa-lapa. Kapa ni sa tanan diri kapa 299. So diri mi siya makita nato sa center point kapa dito Skechers sa nila diri. Skechers nila mga Skechers so doon kayo. Price $299. 360. Skechers Ultralight original. Nasa slide puti bago nilang kuan Adidas sa ni Adidas $399 Adidas. Dito Adidas sa nila dito yung side. Pila na yun? Price $299. $299.
299. Kanisa 399. Lagi. Yan kayo. 299. $399. Ano siya? 279. Mga lahi. 279. Adidas naman. Adidas. Ulo. 399. Leather shoes. Running shoes. Ano? $399. $299. Dotas lapa-lapa. $299 di ako na Adidas. So kami sa kanila. Mga lang display dire. Adidas, Skechers, Kappa, o gas. Nasa sila dire ang gas nila. Pang bitay lang. So dire lang nato makita sa Utaim Daman. Ito nito itong color, oh. 440 asogin 9 Capter gaano eh. Adidas 479. Duramo SL 329. Tapos le display dire, oh. Oh, si Kangaroo. Ano to yung Kangaroo, oh. Kappa Kangaroos. Guys, ni Kangaroos 199. Kangaroos 199. Kappa Papa 199. Kappa 189. Sale gyapon sila dire 399. 499 duha ka buok. Kappa, Kangaroos, Adidas, Skechers, and Dash. Mga ni sa tanan. So manguli nami. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe our channel. Awi siya, boy. Bang, kanay mo paliton mo.